Sebenarnya Raga nak memesan tiket ke Swargan Ji. Bermaan VIP di Raga. Ji kan mesen, kakak pesenang ya Raga jadi. Dong Yalit mara mesen polone. Awake bengelas suratne. Nih ada di ini cuma. Nyenggel ngale bange ya. Tuh ya wamil akar kini tuh. Apa dane bunga status tuh sana yang paling paling malu tuh betul ke Swargan tuh. Tapi bisa ke neraka lah aku nih tuh. Beli bang sing lah tiket. Pantesan beling matane. Biasanya basang beling. Yang matane beling. Peletan ngatut itu. Ada bensin tiket tapi sing ngale na moko kudiang. Pokoknya na berak cene langsing nah bohai lah bodene gitu nah gitu alilit. Kasarti tabuani cai kenyang tlakne adi mata nawaki katuke cai tlakne neket dini sing ngenor apa aki dijalani tuni kerjani pesuyah ge mata naki cai hare cicing tabuan beler to buang adi awaki katuke cai kadine timpale jenenge kadine tabuan lu jenenge awaki cai. Aman anak mokoh kan double tiketnya tuh beli mang mahal dah ini jatuh nih. Bungut cai ini mande sok-sokan cai ngomong nak moko konen ten serempet limokoh cai kini betain cit serempet limokoh mari cai kita bungut cai ini kengken maksud neka nak kengken maksud ceningin neng nah coba bener-bener ngomong neng jag Ada blog ada pulauan ngapa mata masa matanya bang ato. Si tunggingang na ibane. Tunggingang ibane bang kato jite kato kan luong masa mata bang ngato. Ngabu mata terbisa. Mata demun teline gede nih kenapa? Sing nage dua ka paling sing berpapat ka soalnya double soalnya. Sing idang ngon tiket besi harus papat tuh minimal. Nah papat setengahan lah. aduh cicing ajan cai sampai nunggeng men kengkenang bekadong serempet aja tabuannya cai tiba-tiba bus serempet tabuan kali ngidang nunggeng ya bangsa cicing Aja lihat das klek. Ngapa matur kan aman. Haru aman gebohe. Mimi hami ami. Dawang gitu ben mani aman nepuk ben tabuan mi jag tungginga ibane. Buka celanane, demi celana lalungin mane lo ngati bang ngato lek lori. Pasti mata nih kartu. Kok tabuan kancel tabuan. Aduh, dandasnya cari sarang tabuan. Kancel tabuan. Masuk akal sih tuh Cai. Bisa kan kaki sarang nih sing. Ini makin itu. Tabuan nih salah paham. Tandasnya ami kagak sarang nih. Pas jenenge sarang tabuan yang mau tandasnya ye. Aduh. nyah bungut lenget tong nani kumen jani akin ninga tabuannya salah paham jai tadi nak jelemu dan salah paham ternyata tabuannya salah paham masih jai ake gagal fokus tabuannya salah fokus Kayaknya tabuan itu miscommunication kayaknya.
Sing itu me nyemata nami paling pelih ngali tongos tuh asane tuh miscommunication ya. Yang jelema salah paham nu dah diajak ngordong. Nu dah dijen peleo. Jadi tabon salah paham. Pirata. Mata nih. Dia kesini ngomong cai. Ini bapak ini miscommunication. Tong nani. Aduh, jijik miscommunication. Aduh, jijik. Aja dari mengenap kati polone kleng misi salah paham ben misi miscommunication ben nas kleng tabuan tu nawang umpukan sebenarnya. Mami kan je pelih apa mata tuh. Kelenteng kejut mana. Ni ngomongnya nih goceng. Miscommunication. Jangan ngejang mata ditendas jangan. Aduh. Dan mata sakit, malu kedek kebet-kebet cai piratannya. Aduh, adi awake sakit mata curhat kadena ubat banget malah wali ke awake piratannya. Geok. Aja lihat lu melengah. Coba ngejang mata di jet jangan kan luong di tenas ngejang mata. Lo kati aja najami nih. Lamun jite misi mata tuh hujanan ada memang. Aduh, ake pesundut. Ake pesundut kedek cai. Biasanya pesuncut, ake pesundut kedek cai. Bangsat. Ih, tabuannya salah paham jadi ben miscommunication. Pirasate kiuk bahasa kedijan kaden makain det sengada kelekan cai piratane. Bu makannya ami ben mani ya mendes ke jalan ngabu motor telepon lalu tabuannya telepon. Halo, Om Swastiastu, tabuan di manakah Anda berada? Pokoknya saya sekarang ngabu motor di sini. Janganlah nomplok mata saya. Kalau bisa tomploklah orang lain gitu nih ngomong. Bener-bener bener. Iya nake membayangkan no, tabuan ini sedang girange yu makeber nyak ben tabuan itu sud apel wengken lagu de tawang sol do sadi kebu do re mi pa di kandong koli mire gulan manis enak jewe. Pelih pada mekipekan seret gitu langsung tabrak kejak matanya ami kaplak. Aduh. Ketes itabuan. Na ulun atene dek ngomong lantasan itabuan. Ijijeng nyen kade jelemane mokoto tenasa ambol sarang tabuan. Dong bangun tuh wak jerit-jerit. Bengreting subuh tabuannya bengreting ya. Ngeriting kanan. Ami belok kiri. Mentabrakan dadane. Mepang segan itabuan. Ngelilik di as jalan nih. Iteke made truk. Gis. Kati pedel tawani mati ya amoreng acin dia ke tuang. Berarti cara
Lagu tuh nih saya geningang tuh tir. Ane mama reteng kiri belok kanan tuh tir. Itu ya coba geningang lu tir. Nah, jangan ngenen asal lagunya itu lihat ngenen. Coba dir geningan dir. Berarti judulnya nih bertawang let. Ami mentabrakan aja tabuan. Firasatnya. Aduh. Ian jelema aja mentabrakan udah dinegosiasi cicing tabuan aja mentabrakan kena kaki kita. Potong bebek angsa di kuali jelemane jani beler gati ngreteng ke kanan belok ke kiri no cicing. Kita kejadian ibu Sani Ami ajak ke Tabuan miscommunication kone buge bungot nih goceng ngomongan. Kawan-kawan ada den untuk cara kene nak polone awaknya sedang medem mana. Aduh, mata nak ini sakit nih cai mata nih. Pesuian no angon kedek sud balune ake kal medem nih. Nih nemen ake terus wale ke mata tila sakit sing man solusi ane ada sakit hati awake. Pakai kamedem ngerambang. Nah sing gitu mani bareng ini je. Kini carane. Nu inget sing di je kejadian itu tabrakan ngajak tabuan nih. Mani alihnya ajak mempelakari lu bedek lu. Pang tawang nyer sebenarnya pelih nih. Nah bareng ini je nah. Ajan lihat main hakim lu lihat. Pang tawang lo kan sebenar kejadiannya tuh engken tuh di bisa mate katu. Sini di nang lenan katu gitu loh. Pang akhir nawang masih panggilas masih itu lihat. Akhir berpikir katu leng tuh nih tabuan bangsat nih. Udah mate katu gitu loh akhir berpikir. Iya nak wakil nyenaki pelih tabuan apa ya mi pelih nyenak bagi awaki tabuan menegati tuh. Mungkin senglat tepukin aja itabuan. Bates gede jet gede basang gede tenasanya du cenek. Makanya jadi ganjel tenasnya klot. Pul dan ini gede jadi tendas gede, bangkang gede, lengan gede, jet gede, bol pun gede, bontotnya masih gede. Kawan-kawan, najak suat cuma lu amun tuh mengedekan kawan-kawan awaknya bukiap kati mata ini kawan-kawan. Ben mani ben urusannya, nya. Dadah. Dadah. Aduh, sudah lu akendang. Jet une mata nakin bekanti pesuia no ngap ganti cong gede na pesuia cicing. Aduh sudah lu cing. Aduh sakit pasangnya gede no. Di dia naki pesun cacai. Bangsat. Hanya satu aja pesan saya, jangan keras-keras kedek nanti mau wadahan basangnya itu.